Zadovoljstvo mi je da vam predstavim najvažnije rezultate svoje doktorske disertacije na temu povezanost polimorfizama GLI1, PTCH1 i SMO gena Hedgehovog signalnog puta sa rizikom oboljevanja, kliničko-patološkim faktorima i prognozom melanoma. Melanom je zloćudni tumor melanocita ćelija koje proizvode pigment melanin, odgovoran za boju kože, kose i očiju. Reč je grčkog porekla i doslovno znači crni tumor. Najčešći oblik je kožni melanom, koji nastaje malignom transformacijom melanocita u bazalnom sloju epidermisa, a sem u koži može nastati i u oku, meningijama i različitim sluznicama. Stalni porast svetske incidence i visoka smrtnost čine ga ozbiljnim globalnim zdravstvenim problemom, a uprkos merama javnog zdravlja za prevenciju i činjenici da je ovaj tumor često dostupan na vizualnom pregledu, i dalje se često susrećemo sa dijagnostikom i lečenjem uznapredovalih formi ove bolesti. Melanom je multifaktorska bolest u kojoj su ispreplitani egzogeni i endogeni faktori koji utiču kako na nastanak, tako i na progresiju i ishod bolesti. Glavni faktor životne sredine je prekomerno izlaganje UV zracima, a endogeni faktori uključuju individualne karakteristike kao što su svetla koža, plava ili riđa kosa, kao i drugi nasledni genetički faktori prikazani u tabeli. Hiruško lečenje melanoma počelo je krajem 18. veka, a početkom 20. zagovarane su široke margine ekstizije i radikalna resekcija limfnih čvorova. Dalje napredak u lečenju doneli su Clark i Breslow, koji su razvili skale za prognostičku procenu melanoma na osnovu patohistološke invazije i debljine tumora. Tada je utvrđena sigurnost užih ivica resekcije koja se i danas primenjuje, a takođe radikalno uklanjanje limfnih čvorova danas je rezervisano samo za dokazane metastaze, a zamenila ga je biopsija sentinel limfnog čvora koji je razvio Donald Morton. Sve ovo dovelo do smanjenja morbiditeta i traumatizacije pacijenata, a posebno kada je od 2011. godine počela primjena sistemske, ciljene i imunoterapije. Sa desne strane prikazan je protokol lečenja prema stadijumu bolesti. Stadijum bolesti kod melanoma se određuje prema TNM sistemu klasifikacije Američkog združenog komiteta za maligne bolesti iz 2017. godine. Na osnovu TNM kategorija pacijenti se dalje svrstavaju u kliničke i patološke stadijume bolesti kako bi se utvrdila prognoza i dalji postupci lečenja prema protokolu. Iako je hiruška terapija zlatni standard za lečenje ranih stadijuma bolesti i lokalnu kontrolu, ona nije efikasna u lečenju metastatskog melanoma. Savremena terapija, koja uključuje ciljenu i imunoterapiju, značajno je unapredila prognozu bolesti. Često se koriste kombinovani protokoli radi veće efikasnosti, ali uprkos dobrom početnom odgovoru kod većine pacijenata se brzo razvija sekundarna rezistencija, čime uznapredovani melanom i dalje ostaje fatalna bolest. Poboljšanje ishoda očekuje se od pronalaska novih terapija, a za to su nam potrebna dalja istraživanja i bolje razumevanje molekularne osnove melanoma. Krajem 20. veka došlo je do onkogene revolucije kada je otkriveno da tumori nastaju usled akumulacije genetičkih mutacija. Te mutacije dovode do promene u ekspresiji molekula koji su sastavni deo signalnih puteva uključenih u kontrolu ćelijskih procesa kao što su proliferacija, preživljavanje, migracija i drugi. Kod melanoma to su najčešće put mitogenim aktivirane protein kinaze i put fosfoinozitid 3 kinaze. Prvo su otkrivene pokretačke mutacije u BRAF i NRAS genu, ključnim članovima MAPK signalne kaskade, a zajedno prisutne su približno u oko 80% kutanih melanoma. U drugim histološkim podtipovima pronađeno je još pokretačkih onkogena, poput C-KIT u mukoznim i akralnim melanomima i GNAQ, GNA11 u melanomu oka. Sekvenciranjem kompletnog genoma pokazano je da je melanom pored bazocelularnog karcinoma tumor sa najvećim brojem mutacija. Čak 80 do 90% ovih mutacija posledice su štetnog dejstva UV zračenja. Otkrivanje genetičke osnove melanoma omogućilo je razvoj ciljene terapije, a njena primjena počela je 2011. godine. Ova terapija razvijena je na osnovu prisustva najčešće opisavanih somatskih mutacija, tako da cilje specifične molekule u signalnom putu koji su ovim mutacijama izmenjeni.
ali, kako je već napomenuto, veoma brzo dolazi do razvoja sekundarne rezistencije i zato su nam potrebna nova genetička istraživanja kako bismo identifikovali druge mutacije i varijacije u genima koje menjaju ekspresiju važnih ćelijskih signalnih puteva i koje bi bile potencijalne nove terapijske mete. Postoji i ideja razvoja personalizovanog koncepta u lečenju, gde bi se terapija temeljila na individualnim genetičkim profilima pacijenta i tumora. Genetički polimorfizmi su varijacije koje se u humanom genomu javljaju sa učestalošću većom od 1%, za razliku od mutacija čija je učestalost manja od 1%. Najčešći su polimorfizmi pojedinačnih nukleotida, SNP, kod kojih dolazi do zamene jednog nukleotida u DNK sekvenciji gena. Kada se ova promjena desi u kodirajućem regionu, može doći do zamene aminokiseline u molekulu proteina, što može dovesti do njegove funkcionalne izmene. Stoga, SNP mogu imati važnu ulogu u nastanku i razvoju kompleksnih oboljenja, kakva je melanom. U skladu s tim pokrenute su brojne studije asocijacije koje istražuju njihovu povezanost sa predispozicijom za razvoj kompleksnih oboljenja. Hedgehog su prvi put opisali nemački naučnici koji su 1995. dobili Nobelovu nagradu za svoje istraživanja genetičke kontrole razvoja embriona kod voćne mušice. Upravo, na osnovu izgleda mutirane larve voćne mušice, Hedgehog, u prevodu jež, je dobio naziv. Kasnije je pokazano da je ovaj signalni put evolucijski konzerviran i da se sem kod insekata nalazi i kod čoveka, gde igra ulogu kako u fiziološkim, tako i u patološkim procesima. Intrauterino, on je od velike važnosti u morfogenezi većine tkiva i organa. U odraslom organizmu fiziološki je aktivan u matičnim i pluripotentnim ćelijama, gde održava homeostazu i regeneraciju tkiva. Aberantna aktivacija Hedgehog puta je povezana sa upalnim procesima, malignom transformacijom i sposobnošću invazije i metastaziranja kod različitih vrsta karcinoma, uključujući melanom. Ključne komponente Hedgehog puta su Hedgehog ligandi, transmembranski PTCH receptor, G-protein spregnuti receptor SMO i transkripcioni faktori GLI1 do 3. GLI1 su ključni faktori transkripcije Hedgehog puta, a posebno GLI1 deluje kao snažni aktivator ciljnih gena, što ga je dovelo u središte pažnje genetičkih istraživanja ciljanog lečenja maligniteta. Do sada su razvijene ciljene terapije usmerene na inhibiciju komponenti ovog puta, a inhibitori SMO poput vizmodegiba i sonidegiba su odobreni za lečenje bazocelularnog karcinoma. Prvi cilj mog istraživanja bio je da se odredi učestalost genotipova polimorfizama gena PTCH1, SMO i GLI1 kod bolesnika sa melanomom kao i u kontrolnoj grupi zdravih ispitanika. Drugi cilj je bio da se odredi povezanost ispitivanih polimorfizama sa predispozicijom za oboljevanje od melanoma. Treći cilj je bio da se ispita povezanost ispitivanih polimorfizama sa demografskim i kliničko-patološkim karakteristikama kod obolelih od melanoma. I na kraju, četvrti cilj istraživanja bio je da se ispita povezanost ispitivanih polimorfizama sa prognozom bolesti kod pacijenata obolelih od melanoma. Istraživanje je sprovedeno po tipu retrospektivne kohortne studije sa periodom praćenja preživljavanja bez bolesti i ukupnog preživljavanja od minimum 3 godine. Uključeno je ukupno 93 bolesnika sa kožnim melanomom i 97 zdravih ispitanika. Svi ispitanici su bili oba pola, stariji od 18, a mlađi od 80 godina. Obe grupe ispitanika potiču iz populacije Srbije, iste su etničke pripadnosti i imaju odgovarajuću starosnu i polnu distribuciju. Bolesnici sa melanomom su dijagnostikovani, lečeni i praćeni u Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Uzorci periferne krvi ovih pacijenata prikupljeni su u periodu od 2013. do 2014. godine, a genetičke analize sprovedene su na Institutu za medicinska istraživanja Vojno-medicinske akademije. Genetičke analize za zdrave osobe iz kontrolne grupe sprovedene su na Institutu za humanu genetiku Medicinskog fakulteta u Beogradu. Prema protokolu sprovedene su sve procedure od dijagnostike preko stadiranja, lečenja i praćenja pacijenata. Dijagnoza je postavljena standardnim kliničkim i dermoskopskim pregledom, a potvrđena biopsijom.
Dalje lečenje je uključivalo biopsiju sentinel limfnog čvora ili disekciju limfnog basena, a u zavisnosti od prisustva limfadenopatije. Svi pacijenti su prošli kompletne radiološke i laboratorijske evaluacije. Na osnovu nalaza određenim je stadijum bolesti, kao i prognostički patohistološki parametri, poput debljine tumora po Breslavu, prisustva ulceracije, infiltracije limfocita i mitotičkog indeksa koje smo pratili. Takođe, kod pacijenata je praćeno preživljavanje bez recidiva bolesti i ukupno preživljavanje. Genomska DNK je izolovana iz uzorka periferne krvi komercijalnim setom za izolaciju DNK, a kvalitet je potvrđen elektroforezom i spektrofotometrijom. Ispitivane genetičke varijante su odabrane na osnovu poznatih baza podataka o polimorfizmima sa fokusom na one koje imaju potencijalno funkcionalne efekte. Genotipizacija je izvršena korišćenjem Taqman eseja, dok je prisustvo različitih genetičkih varijanti detektovano metodom alelske diskriminacije uz pomoć real-time PCR. Za analizu podataka korišćene su standardne statističke metode. U tabeli levo prikazani su klinički, a u tabeli desno patološki parametri koje smo pratili u grupi obolelih od melanoma. Prosečna starost pacijenta bila je 61 godina. Više je bilo ispitanika muškog pola. Lokalizacija primarnog melanoma bila je najčešće na trupu i donjim ekstremitetima. Pacijenti su svrstani u kliničke stadijume, pri čemu je bilo najviše inicijalno klasifikovanih u prvom B stadijumu. Kroz period praćenja od najmanje 3 godine zabeležena je progresija kod 15% pacijenata. Analizirali smo povezanost prvog ispitivanog GLI1 polimorfizma sa predispozicijom za oboljevanje od melanoma. Za poređenje učestalosti varijantnih alela u genima Hedgehovog puta između dve grupe korišćena je logistička regresiona analiza. Na osnovu rezultata pokazalo se da nosioci mutiranog G alela, odnosno osobe sa GA i GG genotipovima, imaju statistički značajno veći rizik od razvoja melanoma u poređenju sa nosiocima izvornog AA genotipa. Odnos šansi za nosioce mutiranog alela bio je veći od 2, što ukazuje na više nego dvostruko veći rizik. Zatim smo ispitali povezanost drugog ispitivanog GLI1 polimorfizma sa predispozicijom za oboljevanje od melanoma. Takođe je korišćena logistička regresiona analiza, a na osnovu rezultata pokazalo se da nosioci mutiranog C alela, odnosno osobe sa CG i CC genotipovima, imaju statistički značajno veći rizik od razvoja melanoma u poređenju sa nosiocima izvornog GG genotipa. Odnos šansi za nosioce mutiranog alela bio je veći od 2, što ukazuje na više nego dvostruko veći rizik. Dalje smo analizirali povezanost genotipova PTCH1 polimorfizma sa predispozicijom za oboljevanje od melanoma. Iako je korišćena ista metodologija kao i za prethodne polimorfizme, rezultati nisu pokazali statistički značajnu povezanost između ovog polimorfizma i rizika od melanoma. To znači da nosioci različitih genotipova PTCH1 polimorfizma nisu imali niti povećan, niti smanjen rizik u odnosu na kontrolnu grupu. Na ovoj tabeli prikazani su rezultati analize povezanosti genotipova SMO polimorfizma sa rizikom od razvoja melanoma. Kao i kod prethodnih polimorfizama, primjenjena je ista metodologija, ali ni u ovom slučaju takođe nije uočena statistički značajna povezanost između ovog polimorfizma i predispozicije za melanom. Dakle, nosioci različitih genotipova SMO polimorfizma nisu imali ni povećan ni smanjen rizik u poređenju sa kontrolnom grupom. Analizirana je povezanost polimorfizama gena GLI1, SMO i PTCH1 sa demografskim karakteristikama pacijenata obolelih od melanoma. Ono što je važno napomenuti je da je pronađena statistički značajna povezanost varijante A alela jednog od GLI1 polimorfizama sa polom pacijenta. Konkretno, u kohorti obolelih od melanoma, prevalencija ove varijante bila je značajno veća kod muških ispitanika. Dalje je analiziran odnos između ispitivanih polimorfizama sa kliničko-patološkim karakteristikama pacijenata obolelih od melanoma.
U tabelama su obuhvaćeni parametri kao što su debljine tumora po Breslovu, prisustvo ulceracije, mitotički indeks, infiltracija tumora limfocitima, stadijumi bolesti, veličina tumora, status limfnih čvorova i progresija bolesti. Za statističku analizu korišćeni su Hi-kvadrat test ili Fisherov egzaktni test, a na osnovu rezultata nije pronađena statistički značajna povezanost između ispitivanih polimorfizama i ovih kliničko-patoloških karakteristika u grupi obolelih od melanoma. Za analizu ukupnog preživljavanja i preživljavanja bez recidiva bolesti za jedan od ispitivanih Gli1 polimorfizama korišćena je Kaplan-Majerova metoda. Rezultati su pokazali da nosioci mutiranog CC genotipa imaju značajno lošije ukupno preživljavanje, kao i preživljavanje bez recidiva bolesti u poređenju sa nosiocima izvornog genotipa. Dalja analiza ukupnog preživljavanja i preživljavanja bez recidiva bolesti za drugi ispitivane polimorfizme također je prikazana Kaplan-Majerovim krivama u poređenim long-rank testom. U ovom slučaju rezultati su pokazali da za ostale ispitivane polimorfizme nije pronađena statistički značajna razlika u ukupnom preživljavanju i preživljavanju bez recidiva bolesti kod pacijenata obolelih od melanoma. Univarijantna Cox-proporcionalna regresiona analiza kojom smo ispitali odnos rizika od lošeg preživljavanja za različite demografske i kliničko-patološke faktore kod pacijenata sa melanomom pomoglo nam je da utvrdimo da su progresija bolesti i jedan od ispitivanih Gli1 polimorfizama statistički značajno povezani sa lošim ukupnim preživljavanjem pacijenata. Za sve varijable koje su pokazale statistički značaj u univarijantnoj analizi sprovedena je multivarijantna Cox-proporcionalna regresiona analiza koja je pokazala da progresija bolesti i Gli1 polimorfizam ostaju nezavisni prognostički faktori za lošije preživljavanje pacijenata sa melanomom. Na osnovu rezultata našeg istraživanja slede sljedeći zaključci. Prvo, utvrđena je statistički značajna razlika u distribuciji genotipova polimorfizama Gli1 gena između ispitivane i kontrolne grupe. Oboleli od melanoma su značajno češće bili nosioci mutiranog G alela za prvi ispitivani Gli1 polimorfizam, odnosno mutiranog C alela za drugi ispitivani Gli1 polimorfizam. Drugo, varijantni mutirani genotip CC drugog ispitivanog Gli1 polimorfizma pokazuje lošije ukupno preživljavanje i preživljavanje bez recidiva bolesti kod pacijenata sa melanomom. Treće, nije nađena povezanost ispitivanih Gli1 polimorfizama sa kliničko-patološkim karakteristikama u ispitivanoj grupi. Četvrto, distribucija genotipova ispitivanih polimorfizama PTCH1 i SMO nije se značajno razlikovala između dve ispitivane grupe. I peto, na kraju, ispitivani polimorfizmi PTCH1 i SMO nisu pokazali značajnu povezanost sa predispozicijom za oboljevanje, kliničko-patološkim faktorima i prognozom melanoma. Na osnovu ovog istraživanja, oba ispitivana Gli1 polimorfizma pokazali su se kao značajni biomarkeri predispozicije za nastanak melanoma. Ovo znači da prisustvo ovih polimorfizama može ukazati na povećan rizik za razvoj melanoma kod pojedinaca. Također, jedan od ispitivanih Gli1 polimorfizama se izdvojio kao značajan marker loše prognoze kod pacijenata koji su već oboleli od melanoma. Njegovo prisustvo može ukazati na loši ishod bolesti i kraće preživljavanje. Hvala vam na pažnji.